Reka nongere ngo ikaze ndetse mwifuze gukomeza kugira ibihe byiza cyane wowe udukurikira umunsi kundi kuri Kigali Line TV ndetse nawe utarakora subscribe nkubwire ko uyari wo mwanya gukanda aho ngaho handitse subscribe kugira ngo ube mu mbere bazajya babona ibiganiro byacu ndetse n'amakuru atandukanye dushira kuri chaîne yacu. Nizera ko umeze neza cyane, nongere ngo ikaze kandi aho uri hirya no hino hatandukanye, nkwifuze gukomeza kugira ibihe byiza cyane. Uyu munsi rero ngiye kugezaho urutonde rw'abanyamakuru 10 b'imikino bakunzwe cyane hano mu Rwanda bihebeye ikipe ya APR Football Club. Umwuga w'itangazamakuru ni kimwe mu bikomeje kuzamuka cyane hano mu Rwanda, aho usanga abanyamakuru by'umwihariko ababarizwa mu gisata cy'imikino barushaho kugenda bigarura imitima ya benshi bitewe n'ubuhanga bukomeye bakoresha mu kuvuga amakuru ndetse no kuyasesengura. Ubusanzwe amwe mu mahame y'itangazamakuru ntabwo yemerera ukora umwuga gutangaza uruhande wagamiyeho, kuko bishobora gutuma ashobora kuvuga ikintu abamukurikira bakabirebera mu ndorerwamo y'amarangamutima afite ku ruhande runaka bitewe nuko aho yamaze gutangaza aho abogamiye. Gusa ntibikuraho ko hano mu Rwanda hari abanyamakuru bamwe badatinya kugaragaza ko hari amakipe amwe namwe bigaruriye, cyane cyane ubwo hagati y'ikipe ya Rayon Sport na APR Football Club, cyane ko arizo kipe zihora zigarukaho cyane, cyangwa se izo kipe zihora zihanganye cyane hano mu Rwanda. Ariko ubwo ntabwo nirengagije ko hari n'abafana ikipe za zindi nka Kiyovu Sport, nka Mukura Victory Sport ndetse n'izindi za hano mu Rwanda. Tugiye kurebera hamwe rero abanyamakuru 10 b'imikino bakomeye bakuze bafana ikipe ya APR Football Club. Ni urutonde twakoze twifashishije inshuti zabo zibazi kuva kera batari binjira mu mwuga w'itangaza makuru. Ku mwanya wa 10 reka duhere kuri uyu musore wakoreye ibitangazamakuru bitandukanye, yanyuze kuri Radio ndetse ubari gukorera Radio TV1. Ni Kanyamahanga Jean Claude abenzi nka Kanyizo. Ubu ni umunyamakuru wa Radio TV1, akaba yarakoreye Radio, asanzwe akora ikiganiro One Sports Show yitambuka kuva saa 6 kugera saa 8 z'amanywa kuri Radio 1. Ku mwanya wa 9 turasanga umunyamakuru Umugaragu David, abenshi muzi nka Mutalam. Uyu ni umunyamakuru w'ikigo cy'igihugu cy'itangazamakuru RBA, akaba yaranakoreye Hot FM. Asanzwe akora ikiganiro cyitwa Sports Max yitambuka kuri televiziyo Rwanda. Ku mwanya wa 8 turasanga umunyamakuru Hitman
Claude cyangwa se Claude Hit. Uyu munyamakuru wihebeye APR FC yakoreye ibitangazamakuru birimo Contact FM, Flash FM, Royal FM ndetse na Radio 10 abarizwaho kugeza ubu. Akaba asanzwe akora ikiganiro cyitwa urukiko rw'imikino gitambuka kuri Radio 10 kuva saa 4 kugera isaa 7 z'amanywa. Nawe numwe mu bakunda APR FC. Ku mwanya wa karindwi hari Labin Iman Isaac, ni umunyamakuru ukora Radio Isango Star na Isango TV, yanyuze ku bindi bitangazamakuru birimo Radio Authentique, Radio Ishingiro na Radio TV1. Nawe numwe mu banyamakuru uba hano mu Rwanda bakunzwe cyane kandi bihebe ikipe ya APR Football Club. Mu bandi banyamakuru bakunda ikipe y'ingabo z'igihugu cy'u Rwanda harimo Jado Dukuze, ni umunyamakuru ukundwa cyane mu gukora ibyegeranyo, uzwiho ubuhanga budasanzwe mu gukora documentaire. Yanyuze mu bitangazamakuru bitandukanye birimo Ruhago Yacu, Fan Club, Flash FM, Radio 10, Radio 1, Isango Star na Royal FM. Guhera kugeza ubu ngubu akaba ari umunyamakuru wa Radio Fine FM 93.1. Akaba nawe yarakuze akunda ikipe y'ingabo z'igihugu APR Football Club. Ku mwanya wa gatanu turasanga Nkurunziza Ruvuyanga. Abakunzi benshi b'umupira w'amaguru mu Rwanda bamaze kumenya ko uyu munyamakuru ari umufana wakadasohoka wa APR Football Club. Akaba yarakoreye ibitangazamakuru birimo Radio Huguka, Fine FM na Radio Rwanda abarizwaho kugeza ubu. Kazungu Claver, uyu ni umunyamakuru umaze igihe, aho amaze imyaka ikabakaba 20 mu mwuga w'itangazamakuru. Kuri akaba akorera Radio TV10 mu kiganiro urukiko rw'imikino. Uyu nguyu yamaze imyaka myinshi cyane mu itangazamakuru, akaba yaramaze n'imyaka isaga 5 ari umuvugizi w'ikipe y'ingabo z'igihugu cy'u Rwanda APR FC. Nawe numwe mu banyamakuru bihebeye ikipe ya APR Football Club. Ku mwanya wa gatatu turasanga umwe mu banyamakuru b'abategarugori b'abahanga kandi bakunzwe cyane hano mu Rwanda, yitwa Rigoga Love. Uyu munyamakuru kazi ikora ikigo cy'itangazamakuru RBA by'umwihariko kuri televiziyo Rwanda. Nawe numwe mu bafana bakomeye b'ikipe ya APR FC. Ku mwanya wa kabiri turasanga umunyamakuru wa benshi bakunda cyane mu bijyanye n'ubusesenguzi, akaba ari umunyamakuru w'umuhanga ndetse no mu kogeza imipira. Benshi mu bakunzi b'umupira w'amaguru bajya bibeshya ko uyu munyamakuru wa Radio Rwanda y'abafana Rayon Sport bitewe nuko ajya ayivugaho amagambo meza, ariko siko bimeze kuko yakuza afana APR FC ndetse ubwo yakoreraga Radio 1 ni kenshi yavuze ko afana ikipe ya APR Football Club, nubwo bidakuraho ko atajya ayibogamiraho habe na rimwe. Reka ku rutonde turusoreze ku mwanya wa mbere tuhasanga umugabo ukunzwe cyane mu itangazamakuru, akaba anazwi cyane mu myidagaduro. Akunda kugaragara kenshi ari kumwe n'abahanzi, akunda kugaragara yamusinga ibitaramo bitandukanye ndetse yanagiye akora ibiganiro bitandukanye by'imiziki. Uyu ni umunyamakuru urimo akunzwe cyane mu gihugu cy'u Rwanda. We ni kenshi yatangaje ko akunda ikipe ya APR Football Club. Mu kiganiro yigeze kugirana na chaîne imwe ya YouTube, yemeje ko afana ikipe ya APR FC. Uyu nguyu nta wundi rero ni David Bayingana. Gusa yavuze ko iyo ageze mu kazi ibyo kuba afana ikipe ya APR FC abishyira ku ruhande, agakora akazi ke nk'uko bikwiye nta marangamutima ashyizemo, kugira ngo bitaza kwica akazi ke ka buri munsi. Abo ni abanyamakuru 10 rero bakuze bafana ikipe APR Football Club. Mbere yo kuba abanyamakuru babanje gukunda umupira w'amaguru, kandi buri wese akunda ruhago, kandi buri wese ukunda ruhago abafite ikipe afana umunsi kundi. Igitekerezo cyawe ni ingenzi, nawe ushobora gushyiraho ngaho muri comments urundi rutonde cyangwa se ibindi bifuza ko twazakubwiraho, cyane ko hari n'abanyamakuru baba bafite andi makipe bafana, twazagenda tukubwira n'ibindi byinshi bitandukanye bifuza ko twazagenda tugarukaho cyane hano kuri Kigali Rwanda TV. Kola like, share ndetse na comment, kandi niba utarakora subscribe ukande aho ngaho handitse subscribe kugira ngo ube mu bambere bazajya babona ibiganiro ndetse n'amakuru yacu tukugezaho umunsi kundi.